Manje kubasuhuza mwese mwamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yanyu, YouTube y'abanyarwanda, by'umwihariko abakunzi ba football, kuko niyo titire yanjye. Mbere yuko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi, ndagira ngo banze nifatanye n'abanyarwanda mu gikorwa ngarukamwaka, gusubiza agaciro abanyarwanda bakambuwe. Mu by'ukuri abanyarwanda bazize uko baremwe, nta mahitamo bigeze bagira yo kuba barahisemo ngo bavuke uko bari bo cyangwa se ngo bagire ubwoko bari bwo, ariko barabizize. Mu by'ukuri ni inzirakarengane zazize uko zaremwe muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994. By'ukuri nifatanyije n'abanyarwanda ndetse na buri umwe wese uha agaciro icyo kintu, ndetse unatekereza kuba yasubiza agaciro abakambuwe. Ntacyo twakora ngo tubazure, ariko never again, ntibizongere. Ibyabaye ni amateka yahahise. Twibuke, ariko twibuke twiyubaka, dusubiza agaciro abakambuwe, ndetse tunaharanira kuba ibyabaye bitazongera, bitazagaruka muri twe, bitazagaruka mu banyarwanda, kubaka u Rwanda kandi twifuza. Nyuma y'ibyo rero, ngira ngo tugiye kuganira kuri UEFA Champions League yari ibaye, yakomezaga mu ijoro ryakeye. Ikipe ya Arsenal Emirates Stadium, hari haje ikipe ya Santiago Bernabeu, ikipe ya Real Madrid. Ikipe ya Real Madrid yaje kuhasiga agatwe, avuga ko yahasize agatwe kubera ko yahatsindiwe ibitego 3-0. Harimo igitego cya Declan Rice ku munota wa 58, ndetse no ku munota wa 70. Declan Rice yatsinzemo ibitego bibiri, ibitego byiza, ibitego bisa neza. Buri umwe wese mu mukinnyi wese yaba yifuza kuba yatsinda, ariko mu mukino twabuzemo Kylian Mbappé, twabuzemo Vinicius Junior, Jude Bellingham. Real Madrid twayibuze pe. Real Madrid Emirates Stadium bari yari yabamize, twabuze abakinnyi ba Real Madrid. Gusa icyo navuga, Kamavinga yaje kubona ikarito rouge. Real Madrid bakinye batuzuye, ariko ni mu minota ya nyuma, ku buryo iyo abo bari abatsinda bakabaye batsinze kare, byakabaye byarangiye. Ariko uyu munsi inkuru dufite ni uko Emirates Stadium haguyeyo ikipe ya Santiago Bernabeu. Ikipe yahaguye tu kabisa. Amashitani y'umutuku, amashitani atukura yakubise amashitani y'imyeru. Ikipe ni umukino wari witezweho abantu benshi cyane, umukino abantu bari bategereje ari benshi, bategereje kureba ikipe ya Arsenal imaze iminsi mu mukubano, nubwo yasizwe muri Premier League, ariko ni ikipe yari itegerejwe n'abantu benshi. Abakunzi bayo batari bake bari bayitegereje. Rero byarangiye ibonye intsinzi. Kugira ngo felicite abakunzi ba Arsenal, mbabwire ngo congratulations, ariko mwibuke ko mu minsi iri imbere muzajya i Santiago Bernabeu. Twitege ko bazakora nk'ibyo mwabakoze, baguye iwanyu, ariko ntago mbizi ko namwe muzahava. Emirates Stadium bahaguye, ariko namwe murimo gutegura umukino wo kujya kwishura hehe? Santiago Bernabeu. Twitege ko mwe muzahava amahoro, bitazaba nk'uko
byabaye hariya. Hanyuma nyuma ya Declan Rice ku munota wa 58 n'uwa munota wa 70 yatsinzemo ibitego bibiri. Nyuma yaho Mikel Merino nawe yaje gutsindamo igitego ku munota wa 75, birangira rero ari ibitego bitatu bya Arsenal ku busa bw'ikipe ya Real do Madrid. Real do Madrid rero yarushijwe pe, yatsinzwe yarushijwe, ngira ngo shot on target bateyemo 12 ku ruhande rwa Arsenal, mu gihe ku ruhande rwa Real Madrid bateyemo 6. Urumva shot on target 3 kuri 12 ntabwo ari ibintu biri clear kabisa, ntabwo ari ibintu biri good, ntabwo ari ibintu ku ikipe ya Real Madrid. Sinzi ikintu cyakanze Real Madrid, ntabwo nzi ikintu cyayikanze, niba ari umurindi w'abafana, niba ari iki ntabwo mbizi, gusa yarushijwe pe. Pase bateye ku ruhande rwa Arsenal n'uruhande rwa Real Madrid, kugira ngo Real Madrid yateye 436 mu gihe Arsenal yateye 489. Urumva ko impande zose bari bayiruhije. Koroneri zo bateye 5 kuri 3, Arsenal yateye 5, Real de Madrid itera koroneri 3. Noneho next match Real Madrid izaba yakiriye ikipe ya Arsenal ku itariki 16 z'uku kwezi kwa 4 Santiago Bernabeu. Rero ntabwo nzi ngo ni iki twakwitega, ariko Arsenal twabonye ni ikina nk'uko yakinye n'ubundi. Arsenal turahiye amahirwe yo gutsinda bende ntizatsinda byinshi, ishobora kuba yatsinda 1 cyangwa 2, ariko Santiago Bernabeu Arsenal twabonye ishobora kuzakorayo intsinzi. So rero indi mikino iteganyijwe uyu munsi, hari FC Barcelona iraza kuba yakira ikipe ya Borussia Dortmund, naho PSG iraba yakiriye Aston Villa. Rero katwitege ko ibintu biza koroha. PSG ni win, byo birasanzwe. Noneho na FC Barcelona nayo ni win, birasanzwe. Ntabwo Dortmund yatsinda Barca, kandi nubwo Aston Villa mbona ko yatsinda PSG. PSG iratwika, ejo bundi mbibutse ko yatwaye igikombe. Abantu mutabikurikiranye, ariko ayo makuru ndayabahaye, mweshaka icyo muyakoze. Ngaho nguko rero, reka nsozereza aho ngaho, ariko abanyarwanda dukomeze kwibuka twiyubaka, kubera ko kwibuka nibyo bizatuma tugira imbaraga zo kubirwanya kugira ngo bitazagaruka.